Xa ufuna ukufeba feba. Xa ufuna ukulala out njengebhasi yamakhaya lala out. Xa ufuna ukukhomba amadoda abantu wakhombe kakhulu. Xa ufuna ukunatha natha. Xa ufuna ukudinga imithi inyoka ezihlanza imali dinga. Xa ufuna ukuthi amadili chaya. Xa ufuna ukuthi umfazi chaya. Yenza okuthandayo ngempilo yakho. Kodwa iBhayibheli lithi kuMtshumayeli 11:9 ibisithi thokoza jaha ensukwini zobutsha bakho. Nxa isisiyaqina ibisithi kodwa yazi ukuthi uzaye ekwahluleleni. Payday someday. Abantu bacabanga ukuthi bazakwenza izinto uNkulunkulu alelo khethule. iBhayibheli lithi kuMtshumayeli ngenxa yokuthi isigwebo ngesenzo esibi singenziwa masinyane abantu balesibindi sokuqhubeka besenza okubi. Ngenxa yokuthi uyayenza izinto zakho ungabanjwa, utshontshe emsebenzini uphumelele, uthandane lendoda yomuntu, udelete ama-message, ucabanga ukuthi kuzahlezi kunjalo. iBhayibheli lithi lona liyeza ilanga lapho sizabhadala khona. Phela nxa usuphuma esupermarket ungaqeda ithini ngale kwethini kulomsecurity odabula ama-receipt. Hayi wathandekayo, kulengilosi ezirekhoda with thorough and terrible exactness konke sikwenzayo emhlabeni. Kulengilosi elobayo ehambisa ireport ekhaya ezulwini ngalokho okwenzayo. Kule docket elivuliweyo ekhaya ezulwini ngawe osakuba ngalo emthethwandaba. Payday someday. Hamba lami eBhayibhelini kuMtshumayeli 12 verse ngelika 14 ithi ngoba uNkulunkulu uzakuletha wonke umsebenzi ekwahlulelweni layo yonke imfihlo okubi lokuhle. iBhayibheli ithi yona liyesilanga lapha ama-secret abonwa ngogogo, ama-secret azadubuka khona. Kulenye indoda ewange yayisifuna ukuthatha, yathatha uyise, yathi baba teta sambe ngekutshengisa intombi efuna ukuyithatha. Bamba bayakuhluhla kwantambama badla idina. Nxa sebeqeda kudla wathi dethu njani? Udethu wathula zwi. Dethu umsoleni ebahlafuna ngani uyawatsha. Unjani umnyama ngani uyelusilanga usoleni ngaye? Uyise wasemphendula wathi ungamthathi lwana unkazana, ungamthathi mntanami. Wathi indaba baba usoleni? Wathi ngudade wenu, kudala sasebenzele ebhinga ngamithisa omunye umama sazala umntwana lwa. Ngudade wenu kakwenza ukuthi umthathe. Fana wahamba ngikhaya inyembezi sihlengezela. Mama wazama ukumncenga lihambe njani lo ihlo. Fana wakhala wangena ebedroom wazivalela. Mama wamlandelela, umama bakwazi ukuncenga, wamncenga. Fana wasesithi mama udethu uthe ngingakutsheli kodwa uthe ngingamthathi lwana unkazana. Sizathu bani? Udethu uthe esasebenzele ebhinga wahlangana nomnye umama bazala umntwana, and umntwana lona yintombi ekufuna ukuyithatha. So akwenzi mama uthi ngimthathe, okundalisayo ukuthi kakusavuma ukuthi ngimthathe ngudade wethu. Mama wathula ngokudala okukhulu, wathi mntanami hamba umthatha. Wathi akwenzi ngudade wethu. Ngithi mina njengonyoko hamba umthatha. Wathi akwenzi, wathi zwana lana lwana tuhambela ye kasoyihlo. Uyihlo ngubhebho driver amabhasi. Hayi wathandekayo, yonke imfihlo iza kuvela mzwana okwahlulelwa. Kulabantwana abazalwayo baphiwa izibongo zakoTshuma bona bengabakoNdlovu. Mzwana uJesu sebuya, ama-secret onke azaduka.
kuleminye imisebenzi abantu abayithola ngokudiza langokuthengisa imizimba. Zwana uJesu ebuya, ama-secret azadubuka. Kulenye inotho abantu abayithola ngokubulala abantu, abanye bayithola ngemithi, ngabondofa lezinyoka. Ama-secret mzwana uJesu ebuya azadubuka. Kulezinye izisu ezakhitshwayo, uJesu mzwana ebuya, ama-secret wonke azadubuka. Abantu ayisima-secret, labakhonzayo ayisima-secret. Abantu balemfihlo, balendaba abazigqibelileyo, balendaba abazifihlileyo, balendaba ezingaphansi kwekhapethi. Kodwa manini ngilitshele bathandekayo, payday someday liyeza ilanga bathandekayo. Konke okugujuluzelweyo, konke okuthukuziweyo, konke okufihliweyo okuza kuvela ekwahlulelweni liyeza ilanga bathandekayo. La yonke imfihlo, okubi lokuhle, uNkulunkulu oza kudungulula kube segcekeni ngegama lenkosi yethu Jesu. Luka chapter 12 verse ngelika 2 ithi kakukho okufihliweyo okungayi kubekwa obala, lokuthukuziweyo okungayi kudungululwa. Lakho konke elakukhuluma emnyameni kuza kuziwa emini, lela kunyenyeza ezindlini ezingaphakathi kuza kuzwakala phezu kophahla lwendlu. IBhayibhili lithi lona kwelinye ilanga bathandekayo indaba ziza kuchaywa zibe segcekeni, elakunyenyezayo linyeya lichitha umuzi womfowenu kuza kuvela lelo langa. Elakwenzeloji emnyameni lingabonwa muntu, umlimi uza kuveza okwenzakala kumnyama ugungubu siye ezinyangeni. uNkulunkulu uza kuveza sobala. Elakwenze emnyameni kuza kuziwe kukhanyeni, elakwenze ezindlini ezinsitha kuzaba phezu kophahla lwendlu. Payday someday. Nxa uJesu ebuthi izizwe bathandekayo, umbuzo ingoma yesabatheni ithi sisokuma kanjani? Liyeza ilanga lapho into eziza kuvezwa. Ingoma ithi njengombani ukhazimula, izinto zonke zoba obala. Phela umbani ungatshaya wathi ucatshe phakathi kwe-wardrobe, uyabaneka kukhanye e-wardrophini. Indaba zizaba segcekeni, sizaba kwazi ukuthi wawungumdikoni ngaphi ugeza ngemithi. Indaba zizaba segcekeni, sizaba kwazi ukuthi wawungumuntu omutsha ngaphi ukhipha izisu. Indaba zizaba segcekeni, liyeza ilanga bathandekayo, liyeza ilanga. Payday someday. Kwelinye ilanga ngasukela uveve ivela Jumayela, nxa usehla ufly off ungani ubuya edolobheni, ususiyafika emachipsini, omnye umama wathi foni yami ngisayiboni, foni yami ngisayiboni, foni yami ngisayiboni, foni yami ngisayiboni. Driver wahle wamisa ikhomba wathi anithwala imasela la, vezani foni kamama. Inhlanhla kwakule police ekhombini. Ipolisa laselithi selingenise emsebenzini, lehla lathi wonke umuntu line up. Saseshwa bathandekayo, lathi abafundisi saseshwa. Ungadlali ngabafana laba ababiza kuthiwa ngowindi laba. Kwathi kona mama, inamba yefoni yakho mbani? Umama wabeyiqamba 0774 347823. Yabiringa bathandekayo ifoni, yabiringa. Haleluya, kayiringanga kimi badlala ithini. Yaringa ifoni, kayiringanga emoteni phakathi, kayiringanga ebantwini abasethiweyo, kayiringanga kudriver, kayiringanga kuwindi, yaringa epoliseni elalisetha abantu.
ipholisa lalithatha ifoni layifaka ekhanda lagqoka ingwane lasearch abantu kwangani li-right lona kuyile litshontshileyo. Bathandekayo, liyezilanga izono ekade zafakwa ku-silent esizaringa khona. Kulabantu abanezono eziku-silent, kulabantu abanezono eziku-vibration, kulabantu abanezono ezifihlakeleyo, kodwa mzwana uJesu sebuya kuzaringa kuphela. Payday someday, payday someday. Bhayibhili lithi lona kuMateyu amazwi wonke ayize abantu abakhulumayo, Matthew 12 verse 36 to 37. Amazwi wonke ayize abantu abakhulumayo bakaza ukuziphendulela phambi kwesihlalo sokuthonisiswa. Ithi ngamazwi akho uzakukhululwa, nangamazwi akho uzakulahlwa. Abantu bathandekayo, kulezinto abazikhulumayo, abanye banye ubuthungameli bechechi, abantu kulezinto abazikhulumayo, abanye bayakhokhasa ngedownfall yomunye umuntu emsebenzini. Abantu balezinto eziningi, abantu bayahlebana, abantu balamanga, abantu bayazondana, abantu bathandekayo bayadlulisa izinto ngobumenemene, ngobukhuluke bhoda. Ngiyazibuza ukuthi isitini esekhona endlini yakho safika kuhle yini, kumbe safika ngobugweregwere, lobuqili, lokurobha, lobutsotsi bakho. Amanye amazwi kasiwakhulumi, siyawathayipha. Konke likukhuluma emafonini. Lama message owathumelana lomuntu lendoda yomuntu, latshelana ukuthi nxa sufika ngikhaya delete. Ha delete efonini, kodwa aseve ezulwini. Liyezilanga lapho iseva yezulu izavula, ilethi izindaba, amanudu pictures asendelwa nayo, sisathonisiswa ngawo. Bathandekayo, liyezilanga le-payday, liyezilanga le-payday. Bhayibhili lithi lona kuSambulo 22, umlimu uthi bheka ngeza masinyane ukupha yilo lalo njengemisebenzi yakhe. Bathandekayo, kakula muntu ohlanyela ulude ayevuna ikhabishi. Okuhlanyelayo uzakuthonisiswa ngakho. Emhlabeni abantu bengenza amacala bayadiza, uzothiwa idocket lilahlekile. uJesu kadizeki. Your docket is opened in heaven. Bathandekayo, ngiyazibuza ukuthi mhla uJesu ebuthisizwe wena uzakuma kanjani? Uzakuma kanjani nxa uJesu ebuthisizwe? Ngifuna ukukhuleka labantu abathi mfundisi, mina yami impilo kayikho right. Mfundisi, ngiyazazi wilamabatha, nxa uNkulunkulu angathi kuphelile mina ngiyazimatshela ngisiye egehena. Kangithembakalanga, ngilimenemene impilo yami. Nxa ikhamera yezulu ingalethwa iplay ivideo yempilo yami, ngiyakwazi kangisindiseki. Kodwa uJesu ngiyamthanda, uthe encwadini ka1 John, bantu abami ngililobela ukuthi lingoni, kodwa kungenzeka lione lilaye umncengeli kuBaba. Bathandekayo, before ikhothi ingakafike, umuntu olecala ohlakaniphileyo ngodinga ummeli. uJesu uthi ngilapha ukuthi ngeke ummeli emthethwandaba. Payday is coming, kodwa ngilapha ukuthwala izono zakho. Yikho ngafa esikhundleni kwakuvuze kufe wena. Bathandekayo, uJesu uthini? Uthi ku-Isaiah 1:18, come let us reason together. Woza sixoxisane, woza sikhulumisane, lanxa izono zakho zibomvu njengegazi, lanxa izono zakho zibomvu njengobubende, ngizakuzigeza zibe mhlophe njengoboya bezimvu. Ngifuna ukukhuleka lomunye umuntu olaleleyo la, ngifuna ukukhuleka lomunye umuntu obukeleyo la, ngifuna ukukhuleka lomunye umuntu la othi mfundisi, ngilezono eziningi ezihlupha umoya wami, kodwa ngifuna ukunikela yami impilo kuJesu.
Ngakho njalo phakamise isandla sikhuleke. Nkosi kubusise mama. Nkosi kubusise baba. Nkosi kubusise umuntu omutsha. Lapho khona inkosi kubusise. Izulu liyazibona lezi zandla. Kasicimezeni sikhulekeni. Baba ingcwele ohlala ekhaya ezulwini. Nxa wena ungasadabulanga amadokhethe empilo zethu sizalahlwa. Sinamabatha amanengi ekuphileni. Sinezigwenxe eziningi. Kodwa sizasinje Nkosi yami. Ngothembisileyo ukuthi uma sivuma izono zethu uthembekile futhi ulungile ukusihlambulula kukho kungalungi kwethu. Thethelela abazalwane. Thethelela abalaleli. Thethelela bonke abantu abazwala intshumayelo. Ngegama lika Jesu thethelelayo siyabonga ngoba amadokhethi sedatshuliwe. Amen. Siyabonga abathandekayo. Nkosi elomzalo thando ingezelele izibusiso ekufundweni kwelizwi layo. Amen.